Soifua Manrial ne fo yasonga fua aya lo mai o Atamua alau Samoa Entertainment TV. Mai le se fulu lima whailonga o le lulu le sa ili lami o tonu. Le ana se il whaungal vaya sona te anei. E na alto alua tangata na manuia i whailonga pito i lalo e nofo mau i Samoa. Ai le tele o whailonga e awhia i male manu malo. Na tangata lava mai e tunu e mamao na manu malo ai. E awhia i le whailonga mua le Toyota Land Cruiser lua o lua lima. Lena maua e ne tana papa toe toe o New Zealand. O le whailonga lona lua lena maua le Hyundai Creta lua o lua ono e DJ mai Hawaii. O le whailonga lona tolu e tolu sulua fetala Samoa. O le whailonga lona tolu e tolu sulua fetala ana maua e whaanunu whilawai o mangele New Zealand. O le whailonga wha. O le lusul wha fetala lena maua e Mr. Manu Taoso o Anchorage i Arkansas si Amerika. O le whailonga lima na o le luas fuluafe o komisi talavave o Brisbane i Ausetalia. Whailonga ono e se fulu whaafe o Aileone tu ia fisa o Brisbane i Ausetalia. Lona fitu es fuluafe o ngalulolo motunuu o Melbourne i Australia. O le whailonga lona valu e valuafe le na maua e sawa solo Upper Wellington e New Zealand. Whailonga iwa na maua e tusi leota o Wellington, New Zealand, le ono a fetala. Whailonga se fulu, le lima a fetala, le na maua vao li i tole pai o Ausetalia. Se fulu tasi, o le wha a fetala na maua e nu ufau, nu. O le si whailonga se fulu tasi wha afe na maua e alo o mangele New Zealand. Whailonga se fulu lua, tolu afe o fua kaleti o mangele. Whailonga sulua e tolu afe o Mose Robertson o Brisbane. Whailonga se fulu lua tolu afe na mawe Queenie T o Malie. Whailonga se fulu tolu lua afe a Alisi Pauli. O le telefoni o lua tasi valu tolu o iwa valu fitu. O whailonga se fulu tolu e lua afe o Saini Fua, mai California. Whailonga se fulu faa e afe lima selau o lama tangaloa mai Brisbane Ausetalia. Whailonga su faa afe lima selau tausanga sa mai au kilani tuanai. Whailonga su faa afe lima selau malu su enga tafao vai teleuta. Whailonga se fulu lima e afe tala o avau le wele o Brisbane Australia. Whailonga se fulu lima e afe tala o Roach se mau Sini Ausetalia. Whailonga se fulu lima e afe tala se lafitia o New Zealand. Whailonga se fulu lima afe tala le toi Hansolo Ausetalia. Inisi o tala wa mai a whaalawi lo le whaitu to e ta simo whaamtalanga umale malo ai o ana unanga talu mai le whai ungol vaya son te anei. O le whaamtalanga whaalawa i tele mai le ofisa whaasalala wa le malo. O le whai ungol vaya son te anei len whaalawi lo alo i ai na wha moe i le potu fono le tate i songi. O le isi le taunu ungol sa vai ngol sauna ngal minister so ta inga ma mea tau to mai whaona ponei anga seata tanu wasa vale lio tanu wasa peto i le taimi o le fono le palemene. O le isi leo vaenga o ausia mo le anga iluma o mea tau to mai whaona ponei. O le One Government Portal. Po le whai to toa e tasi e whaaui umai, mea tau whaamtalanga mo tangata Samoa, le au whai pisinisi ma whai ngā renga le malo. O le au whai ngofia e no mau whaamtalanga mo ofisa SS o le malo e pe o le tau lai uma iai u whaamtalanga ma au nanga. Lango le au whai ngā renga le malo mo whaamtalanga e mo mia, mo la tō ngā renga whaatino ai o le mawai o awa noi whaamtalanga e toi whaapoto atili ai. Mawai o whaamtalanga whaasolo a toa luful whai tu la fitu aso. Ile toi tau woa ini ofisa e fesili. Ai o le anga ile atina e ina o Samoa le lumanai. O lo ngā lue whaatasia ile ofisa o komisio tangata whai ngā renga le malo, malem ta ngā renga o sota ingam to mai whaona ponei whaatasia ai. Male sao au tu malem ta ngā renga le pale mia mal kapeneta malem ta ngā renga o tupe. O le isila asanga, o le whaatino au nanga ilunga o sota inga tele vave pe o le whaatumo i lavo talo sanga ma whaaulu. A wala i whaamtalanga mana o mia. Ma whaasolo atua i lava ina ma whaion whaamao nia whaamaumaunga i lunga o whesota inga tele vave e pe o talo sanga. I whaamaumaunga la tamai o tangata tau nuu tātua tunu mol masino se te malu o lua lima e lua surua whea iwa sa lau fitu whaa. Wapa uwifo. I le valu tesimal fitu pasene i le masina i lu mātua au kusa o peitai. Le lua tesimal ono pasene i le masina lea o le lua o lua whaa. O le tele lava na malanga mai wa lele iwa whaa tesimal fitu pasene o le isi vaenga na malanga mai wa sami. Peitai mo tangata asia si mai i Samoa le masina la valeo se tema. Suli mafe fitu sila wiva sutasi. Mawha mawina ili whaititia ili iwa tesimal valu pasene. Whatu se le masina
I luma atu au kuso lua o lua lima. Ai mole masino se tema lua o lua faa sa si itia le valu te sima leono pasene. Na wha mawina fo i le a fia. O le a wha i o tangata si e si mai talu malilu a fesulu ono i le lua o lua lima. Ma le a fianga o le nafa i tawa wha i le taimi o wha ma i o le COVID-19 fuluiva. Ia se tema lua o ma le lua o lua tasi. Ua wha mawina o tangata si a si mai leo lo numero sili ai i tangata tau nuu i le atunu. Tusa o le ono iwa pasene, po le sefulu whaafe whaate lau fitu tasi, te leo i la tau tamai tai, fitu afe lima se lau tolu suruono na i loa lii, e na o le ono afe, iwa se lau tolu lima. Ua tau awa i nei le lau lau le fono e kale sia so whata sia Samoa i lana fono. Le ana usui el whai ungol vai asan te nei tolu tasi o ke topa. Lua o lua lima, nisi o mau mai e kale sia Samoa. O le fono na whaia i le ofisa o le NCC songi, tai fono ai le sunga Reverend Aisoli Yuli. Awa ia ji ai sili el tolu sulto tino le fono kalesia so fa tasi. E peo na moli mawina e se vai ngor sui o le kalesia na awa i le fono. Pe tai o mau na abatu le kalesia o ta ua lunga ia o fiai. Le fautua ina le mamalu o le ufai ngā ruenga i whaifi au o tala lei ma le paia e kalesia. Ia avel wha mua mua el moli mau Yesu Keriso. O le au le kalesia. Ma le maua sa mua e whaambae. Ia i whai ngā malo ma le soifua whaatuatua. O le tunu, ia tau fia le whaitu au, langolangoina se whai ngā pāti po se vaenga. Wa tupu ai ma seinga ma whi naunga, wha le tau pulea, a ia tau si sia la fua. Ma whi au e mawali fi le mu, no folei whi alfani, ma tau nuunga e a miotonu mō tangata uma, o le tiu te lea. Ale ngā talina, ia o pongi, wha malu, wha amanuia e kalesia kersiano, ai mai seil nei maaftanga i wha ai unga o whai ngā filifilinga, wha tasi ma le whai ngā malo e tūlai mai, o le tua mo Samoa mo le tua. Lua o maun por kalame o le nei maaftanga, mo le wha malo sia o le soifua wha lea nganga o le tunu, a mi o pūlea, ia wha tasi ma pūlea ngā nuu ma le malo. E mo tūpulanga talavou, ni o onga semna wha atau ilu i tau, wa wha inai wha nau tūpulanga talavou o Samoa, fuala au wha saina, ava malosi o le aisa, tui, marijuana, peona wha lau ilo le ofisa o leo leo. A mi o le pūlea o le malmaloa, masini wha leo tele, ma le pisa o ino fuanga mataimi le talfia ngai. Ia wha malu leo sa tau fia wha tau inga, ma market is ese. Ia whaia umata penanga le stronai, ia wha apitoa leo sa mo tapo inga ile tua e manu ia i Samoa. Ia wha malo sia le sao ngā ruenga fau a le fono e ka le sia so wha atasi mo le malo. Wha amanatu foi, loto le tuto atasi, o le lotu o le fono e ka le sia so wha atasi, e le pu lea e le malo vanga na le sisi ngā fua. E sili el tolu sfulu tino le fono e kale sisa o fatasi, le ana mori mawina le awa yatu iai i le fono le elfa ingol vai aso. Peta iwata pena i neise feilo i ngā sui le fono e kale sisa o fatasi, matai tai o le malo i se taimi o iluma. Samoa Entertainment TV mai apia, maana Atamua le neifo yaso, wha poponga le taimi le neile aso a tai au.